king lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabeng magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kekayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging ko po sanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti, anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po ko king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Sopan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At siyo ko pungye ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. Michael, Lisa, Marvin, and Cheryl Yanko, Annie King, Kennard King, Victor and Bensi David, Juanito, Jaime, John, Jolie, Javier, Melchor, Clarita, Ryan, and Mau David, Melay and Bong Danan, Melody Mendoza, Santiago family, Eric and Berta Deutsch, Milagros and Marilu Pangan, Marie and Merck Paharin, Kenneth and Annie Tumbukon, Jonel and Cherry Dakutanan, Jimmy Dison, Felix and Ellie Dison, Peli Hiyamisu, Yoli Churukubo, Patricia Ikoma, Joanne Pusuko, Judy Simeon, Apong Tina Yuson, Jacqueline Bautista, Jennifer Obidesi, Santiago, JC and Tony Kayanan,
Cora Ocampo, Peter Ocampo, Lita Bondok, Gertrudes Mariano, Lani Rickson, Henry Torres, Sunny Gabriel, Vicente and Juanita Regala, Brian and Marlene Later, Victor Betwin, Hazel Reyes, Cha Nulod, Claire Songko, Lourdes Roque, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Jeffrey David, Rico David, Elisa Aquino, Celedonia, Inar Bisel Borlongan, Dionisio and Rodolfo Cuenco, Raul and Lucy Castro, Pedro and Josepina Serrano, Bitug and Gosum family, Rod and Rosario de la Cruz, Daniel and Erica de la Cruz, Rosario Gasa, Marilu Abuda, Corazon Marukot, Edwin and Cheryl Gasa, Ronald and Edna Ocampo, Ancha de la Peña, Robelita Lesaca, Rod and Ria Cuenco, Sheila and B. Jakes, Celedonia and Dionisio Cuenco, Brian and Marlene Later, Vicente and Juanita Regala, Tengson family, Sahagun family, Sunglao family, Gasa family, Kat Bitog, Eugene Castro, Adolfo Garcia. Para ka ring makapasabaling kayaduanan, Detricia Ann David, Ashley Chia, Regala family, Princess Serrano, Patricia Ann Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Nel, Arlene and Perdi Nuki, Janus Richard Cancio, Esteban Fernando Jr., Ella and Erban Fernando, Aldrian Bondok, Musngi Rodriguez family, Willie and Nena Gosum, June Buenaflor, Ariel and Edna Inco, Marvin and Cheryl Regala, Margie and James Sutpin, Dave and Maricon Sterwalt, Matthew Sutpin, Roel Maglalang, Rowena Kayanan, Alfredo Jr., and John Alfred Kayanan, Archie and Arnold Kayanan, Joseph Alan Betwin, Ramon Soriano, Lay Ocampo, AC Soriano, Orlando Culala, Erica Summer David, Pilar Ocampo, Ligaya Deirit, Boy and Eming Daag, Josephine Enrile, Mariposa Mahia, Michelle Pauline Deirit. Paraking Malagwang Kapaldanan, Di Herminio Manyalak, Eric Manyalak, Nancy Purigay, Luciano Aguiluz, Luz Culala, Ann Pring, Glenn Delamines, Aro Guanlao, Epipanya Liangco, Eni King, Melchor and John David, Maribic Manigas, Marcel Cuenco, Helen Romero, Maxima Bitog, Priscilla Aguilar, Kate Villa, Heidi Robinson, Carmina Payawal, Lita Manarang, Juliet Mercado, Senaida Magpayo, Wenceslao Cañonero, Domingo Sharon, Marlene Gadi, Apong Ustaguanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Cañonero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Orit Obstain, Leonilo Benceslay, Jordana Mesetti, Ervin John Musngi, Domingo Parbo, Belen Bayani, Nestor Cunanan, Melda Palacio, Estrelita Soriano, Romeo Cancio, Euprasia Valencia,
Maria Fernando, Melanie Fernando, Maria Lourdes Fernando, Felix Dizon, Gloria Dizon, Alvin and Auring Alfonso, Jomar and Ami Limlingan, Ben Lagman, Victor Lagman, JC Drens Tayag, Juanito Manyalak, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Lota Salenga, Jerry Hinco, Neneng Bitwin, Cesar del Rosario, and Mika. Para king kapayapan ding kaladwa di Jerome, Julian Maria, Jose Senior, Isabel Simeon Lauriana, Abel Senior, Abel Junior, Rosita, Miguel, Pasencia Corazon, Jerry, Cora, Nuring Hambelina, Ronnie, Jessie, Pido, Among Popong, Janky Arsenia, Magdalena, Angelina, Ernesto Gertrudes, Celedonio, Cesar Rogelio, Oscar, Angela Francesca, Precious Angel, Angela, Tito Lourdes Bernardo, Hayden Leonila, Ernesto Alfonso, Clara Remedios Alejandro Antonia Santiago, Antonio Lingat, Dan Isabel, Dionisio Kerubin Maria, Primitivo, Jose, Cesar Albina Felisa, Marcial Dolores Romer, Camila Angel Aubrey, Julius Edwin Romeo Abelardo, Miguel Pasencia, Corazon, Jerry Cora, Nuring Hambelina, Ronier, Pido, Jesse, Among Popong, John King Soilo, Catalina, Gregorio, Magdalena, Mylene, Martin Dominga, Ines Inocencio, Glenn Maria, Corazon, Concha, Elizabeth, Alejandra Canasa, Alejandra Calma, Virginia Garcia, Teresita Evangelista, Nati Elisa Amelia, Milagros Herminia, Fortunata Peli Felicidad, Juan Jade Corazon, June Agapito Senior and Junior, Carmelita, Luz Natalio, Josepa Maria Aurora, Among Jess Mariano, Tars Halili, Jonard, Hermenihilda, Jacinta, Leonora, Amelia, Antonio, Bonifacio, Andrea, Ricardo Senior, Felicissimo, Benita, Jerry, Pacifico, Alice, Rapi, Victor, Caridad, Segunda, Elena, Agripina, Macario, Lucia, Pablo, Faustino, Fernando, Kisha, Elena, Lourdes, Veronica, Jing, Shana, Sima, Eltrodes, Gloria, Andari, Pulimena, Mario, Ricardo Senior, Alexander, Rogi, Rodrigo, Purita, Carion, Carlos, Mariano, Juanito, Cruzada, Kelly, Sicangco, Danilo Remedios, Ramon Seperino, Estelita, Juni, Virginia Guillermo Lucera, and Santiago Castro, Hermenihilda Torres, Damasa, Cosme, Marcelina, Carmelita, Noel, Takeshi, Senaida, Victoriano Malig Senior, at digmaldaking purgatorio, lalong-lalo na karetang ala ng makaganaka karela. Talakad tapo. Kunladang matuawan mo, haring pusaldat, bunganan ninyo, antabi ka sa Ginoong Jesu Kristo,
te kaming pupuri ingganal ang lagiyo. At ang darahing te kaming Paghinua Diyos iyo Emmanuel. At ang ititipon naming bawat karing busal at syukuran ng Ginoo. King lagyo na ning iba, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kay kayungan. At keka antiborin. Kalaguran kong kapatad, umpisan tayo po ngeningal dongay ti, ingatlong novena tamo, para king kapag masusyan, king pamaytas na banwa, ningindong Birhen Maria, or ing Assumption. Manalangin tamo po keng malugod tang indo, na panwalan tamo minukyat na banwa, abe na ningimpa, ing ipanalangin na katamungan, lalong-lalo na po rin kapatad tamong mituran kaniting COVID, ding kapatad tamong magkakasakit kaniting pandemya, ding kapatad tamong masakit ngeni kasalukuyan. Anyadwan tamo po king malugod na indo, na mamilatan niya para kaya katamo, na sopa na katamo at antabayana na katamo, kanitang kasakitan na daralanan tamuan, at manigapuy aking Diyos na sana iligtas na katamo. Tahimik tapo sa guling ibuklating puso tamo, king malugod na Birhen at manalangin at mawos kaya. Yagkasta pumiyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayan tutu. At kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Huli nitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos amayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katasana, king bie alanganga. Amen. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. O ginuming Diyos, ikaing ganap akapamaysanan ning lugod, ipagkalub mo ding kekang talasal pantaya, maging metong lamo puso at metong kaisipan, manano na sanang ing kekang balayan, magobraya kim pamiyugnayan ning metong akatawan, king lagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Ezekiel. Dimdam kayong migsalitang masikan in Diyos, nga na lumapit kayo kini, ikayong lalaking mamarusa king siyudad. Idalayo la rin kaya kayong sandata, agad-agad lang dinatang ding anam alalaking ibat king luwal ning pasbuldalan, king dane norte ning templo. Magdalayang sandata ing balang metong, kaya bere ing metong alalaking makaimalan linen. Magdalayang bagi panyulat king awakana, dinatanglangan at tinalakad king lelena ning altar at angsu. Kanita ing maslag asala, apakilala king pangayatsuna nin Diyos ning Israel, sinlag ibat karing mabielelangan apeni batana.
Linob ing sala king pasbol nin templo. Migsalitayo ing Ginoo king lalaking makaimalan linen. Nga na kaya, munta ka king mabilog as syudad, at dinan men tatak king kanuan ing balang metong at metong, as sasaingsing at maliligali, ulira ding sablang bagi, makasumami at mararapat king syudad. At dindam kong sinabi na nin Diyos, karing aliwang lalaki, ing antikaniti. Tukyan niya king syudad, at makamate kayo, ala kayong tatagan, kayo malulunos kenuman. Paten nyo la ring matuwang lalaki, ring kayanakan alalaki at babayi, ring indo at ding anak. Dapot tatagkilan ing ninuman at intanda king kanwana. Magmula kayo keting templo ko, inya migmulala karing makatuwang pakatalakad kin templo. Nga napakarela, di natanye ing templo, katmuan yula ring patsuna karing bangke. Kimot na kayo, inyapig mulan dalang pemate, ring tao, kilob na ning syudad. Kanita ing maslag asala, apakilala, king pangayatsuna ning Ginoo, likwane ing pasbol nin templo, at mintaya king metong, alugal babo rading mabye lelangan. Lidlad dala ring pakpakda at sinulapo lang ibat king yato kabang makalawe ko at tinukila karela ding parugang. Tinok nang la sinaguli king pasbol dalan dane aslagan nin templo ating maslag asala at tsubabora. Kilala ko king ila naman ding mabyelelangan akana kong ikit lalam nin Diyos ning Israel karin king ilog ning Kebar at inyang apat alupa ing balang metong karela at apat abagyos ating gamat tao king lalam na ning balang bagyos. Kalupa lang kalupa, retang ikit ko, king bebe na ning ilog, ning Kebar. Taglus-taglus yang melaus, ing balang metong, karing mabye, lelangan. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Dalita pakibat, impong pakibat tamo. Ing ligaya ning Ginoo, lalagpos kimbanwa. Ulitan tayo po. Ing ligaya ning Ginoo, lalagpos king banwa. Ay. Puryan niya ing Ginoo, ikayong talasuyo na ning Ginoo, puryan niya ing kayang lagyo. Mananasanang ing lagyo ning Ginoo, yang puryandang eni, at king kapilan paman. Ing ligaya ning Ginoo, lalagpos king banwa. Manibat king aslagan na ning Aldo. Manibat king aslagan na ning Aldo, ang gaking albugana, ing lagyo na ning Ginoo, puryanya. Ing Ginoo magariya, karing sablang bansa, lalagpos king banwa, ing kayang ligaya, pakibat po. Ing ligaya ning Ginoo, lalagpos king banwa. Ninong kawangis na ning Ginong kay katamon Diyos, ang makaluklok king trono, karin king banwang matas. Dapot, karing ketang kayang kabilyan, tatando, banbanwa at yato, akit na, pakibat po. Ing ligaya ning Ginoo, lalagpos king banwa. Talakad tapo.
Hinggino manatiliya kekayungan, at keka antimurin. pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus nga nakaringkayang alagad, nung ing kapatad mo, mi kasalaya keka, lapitan me at ipakilala mo kaya impamikasala na. Dapat daptan mo king makalihim, itasanang ikayo mong adwa. Nung pakiramdaman ka, ikwaming abalik alubke ka, ing kapatad mo. Dapat nung ka pakiramdaman, mituki kang metong oyadwa katao, ban ing nanuman piyamuanan niyo, malyaring mipatutuanan, king amano, dingadwa o at lukataw, anti mo ing sasabyana ning kasulatan. Dapat nung karelaman eya makirandam, isumbong mo ing sabla king iglesia. At nung kanitaman eya makirandam king iglesia, yapos mo niya mong anting metong adayuhan o metong atalapan yingil buwis. Sasabyan ko kaya kayo, nanuman ing eyo ipaintulot ketiking yato, emo naman mi paintulutan karin banwa. Nanuman ing ipaintulot yu ketiking yato, karin man banwa mi paintulutan. Anti mo rin, sasabyan ko kaya kayo, nung ding adwa kaya kayo, ketiking yato, misan metong la king nanumang anyaduanda king panalangin, ipagkalub na kaya kayo ning ibayong at yubanwa, uling nung nukarin man at ingadwa o at lukataong mititipon king lagyo ko at yuko karin libutad da. Kapatading may pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa gat panapon po kaya kayungan at kumusta kayo po. At kumusta la rin po reng manalbe kaya katamo king live streaming ngening kaurasan. So ulitan ko po, denggang misa tamo ngening maselan akapanahunan alas 5:30 langan po ninggat panapon gana-gana maka-live stream la po. Pwede o pong tokyan king kaya kayong Facebook or YouTube dating misa tamo. Mumunan dili pasalamat tamo po kang Aching Lights Coronel ing makibandi keting imahen ning birhen ning pamaytas na banwa. Abanggit ko po nandin, umpisan tayo ngeningaldong iti ing novena at lungaldong novena para king kafiesta na ning birhen ning Assumption. Eyo po ay isip karakalta imahen at titulo ning birhen. At inang birhen ning Assumption, birhen ning Pilar, birhen ning Korea, ating birhen ning Fatima, birhen ning Lourdes,
Virgen de los Remedios, Virgen Induna ng Diyos, Virgen Immaculada Conception, at tinatang dinalan a Birhen. Anya nga tsyo po keng mumuna kong parokya king baliti, ing patron mi ka rin, Virgen de los Remedios. Eya mama ko po king altar, uling ya ing patron mi. Datang yang ini itang lilibot ng Birhen, Virgen de los Remedios siya naman. Kesa po buring tanggapan na nga tsyo baliti. Yan naman yung kaya kami, Virgen de los Remedios. O dadalaya pa yung metong Virgen de los Remedios nga ako. So, ala ko po nga karapat. So, delade. So, adwala pong Virgen ka rin. Nga na ning metong nga parokyano. Amo nga na. Ela kaya, migunutan kanyan deng Virgen tamo nga ra. Adwalang Virgen de los Remedios. Mapna mo po alino man. Bali po, dening miyaliwang titulo ning Birhen, kay Lourdesia, kay Fatimaya, kay de los Remedios, kay Assumption, kay metong yamu pong Birhen ingindo tamo. Metong yamu ingindo ning Diyos, ing Birhen Maria, nakikilalanan tamong sinese at peparagul king Diyos kay batngeni at syuna banwa abe ning anak na. Metong yamu po ing Birhen. Ay isipan aliway, liwan titulo, aliway piblas, aliway tsura, aliway alili. Metong yamu po ing Birhen na kaluguran tamo. Ing Birhen Maria ingindo ning Diyos. O batat ne karakal titulo? Deni pong titulo ng areni, pahuwagada, ing miyaliwang sitwasyon, miyaliwang kwento, miyaliwang okasyon, nung nukarin ining metong a Birhen, ginawayang paralan, banang apakit kaya katamo, at apadama kaya katamo, na atsuya abetamo, atsuya maskinang malilyari kaya katamo, atsuya kimbalang sitwasyon ding bietamo, atsuya ka rin mamantabe at lilingap kaya katamo. Atsutaman keng kasakitan ing Birhen ing alanganggang saup yang atsu ka rin. Atsutaman king ligaya ing Birhen ning Assumption atsuya ka rin. Mangailangan taman maragulas saup ing Birhen ning Indu ning alanganggang saup yang atsu ka rin. Metong yamo po ing Birhen. Dening miyaliwan ng larawan anti nang sasabihin kaya katamo, nano man daranasan niyo, nano ko man sitwasyon kimbe, nano man ing okasyon niyo kimbe, atsu ko karin. Mamantabe, manalangin para kaya kayo. Makanyanya mo naman po ing ginutang Heso Kristo. Ano karakal deng imahen tamo? Atin ang Santo Cristo del Perdon, atin ang Sacred Heart, atin ang Kristong Hari, ating Kristong Apong Mamakalulo, ating Kristong Sinubling Mebye. Karakal dataring Kristo tamo, alipo. Metong yamo ing ginutang Heso Kristo, anak ning Diyos, mebye ketiking yato. Metong yamo po. O nanula rin ng aliwang imahen, aliwang titulo. Papahiwatig na kaya katamo, niting ginutang Heso Kristo. Nano man malilyari kaya katamo. Nano man sitwasyon tamo kembe. Nano man pamangailangan tamo. Nano man okasyon, nano man punto ning biya tamo. Ing ginutang Heso Kristo, mama ko, atsuyang atsukarin, mamantabe, sasaw, para kaya katamo. Atsutaman kayong matinding pamangailangan, apong mamakalulo, yang atsukarin. Atsutaman kayong kasakitan, Santo Cristo del Perdon, yang atsukarin. Atsutaman mangailangan tang patawad ang pong pakalulo, ing Sacred Heart, atsuya ka rin.
metong a Kristo mialiwang paralan. Ini po ing amanwanan ng Ebanghelyo ngeni. Atin mialiwang okasyon, mialiwang paralan, mialiwang sistema, mialiwang kwento, mialiwang pagkakataon no makananutang pwedeng manigobra ban kanita misasan metong tamo at misabi-sabi tamo. Eko susuko, eko sasawa, eko mawawalan pag-asa na eta na mikakasundo, eta na misasan metong ali. Atin mong ating paralan, atin mong ating sistema, atin mong ating okasyon, nung nukarin makananutang pwedeng misabi at mikasundo. Ating sitwasyon awsa ng pakisabyan me, ikayong adwa, ning kasalang mo, itang sikreto, itang alang makibalo nga na ning Ginoo. At naman okasyon nung kailangan kang mitukoy, metong oradwa ka tao, banang pamatutuanan ang sasabihan niyo. At yung okasyon na kailangan kang magsalita at sabihan mo kayong buong iglesia, ing kasalanan o ing bayat ning daralan niyo, iko nga doang mi kapatad. At ating okasyon na ning kailangan meng disiplinan, ing eme pa mo pakisabyan, itang taong kasalang mo. Balang okasyon, mamaus, kanya-kanyang pakibat, kanya-kanyang paralan, at karenggang miyaliwang okasyon na reni, akit ye ingindu, at akit ye inginutang Heso Kristo. Anya nga na ning ginukitang tauli ng bahagi ng Ebanghelyo, basta't misasan metong kayo, basta't misasan metong kayo, balo ko dakal pa mangailangan, dakal sitwasyon, dakal mialiwata kwento, mialiwata sitwasyon, mialiwata kalagayan kimbye, mialiwata pa mangailangan. Pero sana, balang okasyon akit tayo inggino at agawata mong magpakumbaba, misasan metong king panalangin. At pota pong agawa tayo ito, misasan metong king panalangin. Ing dakalagrasya, miras kaya katamo. Kalupa na po niting milyari kaya katamo ngayon ng coronavirus. Ating sasabing paparusa na katayatan ni nga pong Ginoo, simpa na katayatan ng Diyos o wat miras kaya katamo iting coronavirus. Ali po. Kaya po ba't king Diyosin eh? Ba't yaking tao? Pero maski kayong makanyan sitwasyon, maski kayong makanining kasakitan, pwede yang magsalita ing Diyos kaya katamo. Pwede na katang tipunan, kapamilatanan niting masakit as sitwasyon, magsalitay kaya katamo, pakit na ing lugod at pamantabi kaya katamo. Napun po nakadwa, abalitan ko ing metong karing kaya katamong pari, si Father Homer, mitura niya pong COVID. Dening abe ng choir king parokya nakita king San Agustin, ilayatang minunang magdalang coronavirus, miyawala, pati yapong Omer. Eke po baluing talagang kwento. Pero yapong Omer, maka-hospital ya po kanungeni. Ining masakit at kabilyan makanini, mimisip ko po, mimisip ko. At agad na kayo naman migunam at manalangin. Nano kaya ing sasabihan na kaya katamo? Pali po, may pasiklod ko. Binisita kay ing Birhen kitang dati ko pong parokya para kaniting panalangin. Meniga po kaya may kisabi. Ginusopan nyo kaya po kaniting daranasan ni. Ginuiligtas nyo kaya po. Siguro po meto yung pagganakakikata mo na dapat eta mag-relax. Dapat eta magpaisi-isi. Dapat parating makasadya, parating manalangin, parating mamausking Diyos, na anuman sitwasyon tamo,
nanuman kabilyan tamo, nanuman sitwasyon tamo kembie, eta tutok ng mawawalang kasalpantayanan king Diyos, tutok ng manalangin kaya. Pakiramdaman na katamo ng Diyos, po tang siniklawod tana, po tang migrosaryo tanang dinala na rosaryo, po tang menaus tanang kikyak tamo, daraya tamo, alipo. Pakiramdaman na kataning Diyos, po tang bistaman miyaliwa sitwasyon, miyaliwa kabilyan, misasan metong tamo, king panalangin kaya. Misasan metong king lugod at kababan, king pamanawos, king Diyos. Amen. Abi-abi tamo pong may papanalangin ngeni para karing sablang intention tamo, para karing taong buritang panalangin, para po karing dakalalagyo binasatanan din karing intention, para po karing kayaduanan na rin kaya katamong familia. Yabi tala mo naman po karing panalangin tamo, din kapatid tamo mag-birthday, Santiago Gaza, Job Guevara, Amelita de Dios, Kurt Francis Medina, Ampoy Marla Giao. At panalangin tayo po, banggit kayo po nandin, yung kapatid ming paring masakit, Father Homer Policarpio. Kaya beda po ring Children of Mary Immaculate, Senior at Junior. Yabi talangan po, karing tahimik tamong panalangin. O Diyos, aginumi, metong mo ing panalangin mo at pakisabi mo kaya kami, ing misasan metong kesana king lugod. Sopan mo kay Ginoo, bistamat nanong kabilyan mi, bistamat nanong mga sitwasyon mi, kalinuan in pang sariling kapagnasan, nung ikinmit mong kababan at ganaka, misasan metong king pamanalangin mi keka, ikang Ginoo manggaman king alangang Amen. Manalangin kay kapatid, baning kaya katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang tuto.
Tanggapan na saning Ginoy ting daon karinggamat mo, kinging kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo ing gasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, babalik mo kaya kami ing kaya kang wangis, kapamilatan na rin kaya kang sakramento at kautusan, kinmit mong pakalulu, palakaran mo kaya sana karing kaya kang daklat, kilagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayongan, At keka isipan antimoren. niya at luguran ng Diyos. Isipan mi at kalagot. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pinkarapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati o ipa kapamilatan ng Kristong ginomi. Mo kailangan ing kapurian ay payabot mi keka, uling iti makaragdag king kalam mo. Ing yang paming kapasalamatan, kalam yan naman ibat keka. Kimbabiyaming kapurian keka, ikami mo naman ing makinabang. Ulin iti, kambeda rin sa blangkording angeles, daralit ming kekaligaya at ngamingan sasabi, Banal, banal, banal ya ing Ginoo, Diyos sa mayupaya, mipnuya ing banwat ing yato king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan. Mapalad ya ing daratang king lagyo ning Ginoo, hosana king kakatas-katasan. Si Claude Tap. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam kaya ka, ing kaya kaming kapasalamatan. Daraon mila kaya ka, deting tinapi ang pong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo. Bandeti, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Ban kanita adaon mi kaya ka, ing pigkalug mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na la rin kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya kaya ka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiyin ka na kong katawan, amidaon para kaya kayo. When kay bat naningapunan kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka, binyaning kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minum ko kaniti, iting kalis ting kanakundaya, ing daya ning bayo talang hanggang tipan, ami bubo para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa, mi patawaran la ring kasalanan. Dapte niya iti, anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo pong ining Ginoo niya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba uring kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang dulang, katmuan mo kami king tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan ming katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinuan ka ring anak mo, adwan ming ingatan mula deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalaing mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang obye. Ganakan mula ding daralan kasakitan at lungkot,
ganakan mo ding Kristyano, no ka rin lapaman, ading sablang tao king mabilog gayato, lalong-lalo na ding pakakalolo. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya, ibang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangang Amen. Amen. Ngani po anting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Diyos, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ipamingat Diyobanwa sa pagilag Diyo Anangge kami, Ing kayarian mo, ipamintuanin mo. Ketiking yato, aking bala, ipamintuanin mo. Ing kakalan, King Aldo, ibigay mo kay kami, King Aldo at ipatawad mo kay kami, ding salami kay kam, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami, emo kay ipay sa walking tukso, nune ikabuski maron. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopan ning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapagligtas. Huling keka, ing kayarian at ing kayapayan at ing ligaya, manggaman king ngalanganga. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan babya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari, manggaman king alangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayongan, At keka antimurin. matula tayo pong ibingin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Peace be to God. Kordero ning Diyos, sa minalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa minalako king kasalanan ning yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ning Diyos, sa minalako king kasalanan ning yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Kini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan na ning yato. Mapalad dami tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap keka, tapo tigkas may nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karing at karing pibale-baleda, na bisang tanggap communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you ever. Amen.
Talakad tapo. Misasan metong tapong inikim panalangin para karinggang biktima na niting coronavirus, para karinggang kapatid tamong masakit. Para karelangan, Bapong Maria, mitmo ka king grasya, ingginong Diyos sa Tiyokeka, nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya panamaning boning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, Indonin Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen ning Assumption, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. So mikiti-kita pong pasibayo, makanining oras, bukas po, ang pong balangaldo ni po niting bulan, ang aking September 8, keng koronasyon ning Virgen. 5:30 ngan po ing misa tamo. Puwera ng Domingo, tinta pong 6 o'clock ang pong 9, ang pong first Saturday, 6 o'clock ning abak po. Otherwise, 5:30 nga ninggat panapon po. Puwera po Lunes. Salamat po. Ingino manatilia kaya kayungan. At kaya kaan temurin. Bendisyonan na kayo at antabayanan ng ginong Diyos at ing kaya kong familia. Ingib ba, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, umekay king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king king Diyos. Diyos. May pabengi po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po potang muli kayo. Good night po. Sa intauli kung
king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos a mayupayang tutu, pasalamatan dako po, king maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nun e uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapu keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.